Wase wito binya wito. Wase wito binya wito. So tupikite mondo wa saa 3 tusiamina utilenga katika miongo 3 adhanda tu saa 3 tusiatilenga katika miongo 3 adhanda tu saa ya katano na ya mudhiki lungu ni masanchana dhiani Wednesday edition wa katatu matuku miongo lena na mwezi wa 10 mwezi 2021 na nyene twa Bonaventure Motinda mbetebo ni mutumia wake kambola wiseka na nguko ya kibese yesi ya matumbe kotinda tokele angelwa uno wagizeko kiseke imwe no official public noise maker mukamba munjanja keo ka Wednesday bado yes ka Wednesday yes unozi omwa ma sponsor kwa really tuisoga na ma sponsor ukazia kana kena kinge kana keye usiaita kana keye the uka kana miaka 5 keye the tudende 3 mia kana future retired kana retired yeah awe rula nilikandia weka video gangi nonia ono ndo watu banda kweli introduce yokuzi athine ukale tu I think negeza kuna estimate kenda miaka 10 ya thimuno kenda miaka 10 na yuka gazena mugethia kwa masino nitawangania no tano wako kupika ku na nesingo okay kana na kesingo kana na kesingo na ndio yuka la kazi yake 10 Ugana no jisikana unaona be mundu boyera ciondo wewie kuibothetwa be mundu mazio gociondo wewie yumwa na ukatona kwiwa andu ingi akaingi kewa akama yasiu maze ndi single na single yambe ya ende ai mundu kotalela ngoya single yu abika kuumia katazie pala mundu tarajia wa the atu anite kana atu aitu ni miaka yana 2019 kuma na ai hapana kutwana kana kutwana 23 twikire sabu ya mundu mini college kana university ti 23 25 kusongo ndipo mundu ole kwethe yangu aya ni single ayande kwethe na feelings yambe yende kana yake kumya ina ni single ezobe yuba ni venja ekalakala inezi nobese ekalakala ni bese muno ekalakala diwa bitoka matu be mutumia ba ueta wa ndambuki ndambuki sister yake atwaitwe Kimangu yata na yunda ndambuki wende Kimangu yata kana ni Kimangu yata be Kimangu ya bam uligete masabu kana be tara ayezi aketio neme wa Kimangu ala ndondo accident Kimangu direct ni the kedine nabu data yumo etwa sister yake no nesilio yuke diango ango you know ndambuki ndambuki sister yake tatwa Kimangu yukele tukosi sister wa ndambuki atotwe Kimangu atotwe Kimangu okay le twika sister wake ka ndambuki la ni yango wako nemwe tumuima mutwa we nakana we nasiana we siadi yake die ndambuki ndambuki mwe kila wikite we ni wa Ndekebeti ndambuki Ndekebeti aye Ndekebeti cha ndie ena miaka yana ndambuki ni mundu yangu 67 nani yangu ndo twa yes la sio twa kingia na mubango in future wagwe sotwana in future ndi jamutia siana ijamutia ndi asio ile kuwende kalana siana aye kala lakini kana mo weta muno matinda aba ni wangune no oira ngene no mina modela muy modo nguya liga ani komana mairena mairena dena aye adama koma ne buka maibo problem ema contractor ya no ma ne ukila wo utanage ile kuvala contractor tam yes tam sisi akuda condition na services nizito ni manikano kasi okaingi yes yune mana abangiye kubyokebya mwetu assistant yake modi ukedi yango ndambuki yango ndambuki asione mona bya ndende bata nando we ndambuki lakini atuye ka mwetu ozo asienye yune yakanilinga mwanga mundekevye nondo ni nditwe nya nondo
mwetuzu atwetwe nyandamboki tio soeju atwetwe ko etitwe nya etitwe nyandamboki na kele tuka kana kauka sister ke mwetuzu sister ke na kele tuka nini ha madhi akana adina kana kele tukake kananga wakena kindu myaka 3 ndamboki eto muno ndamboki mwalo nena tayo monena nokona koma na ikoma bio na ikoma bio na ile kwa abika matu we amemo moke junction ya kala na ke ose mota amadha uwe ose mota akuwe ni mota amadha uwe nikenda yanda ni na momosi yanda ni na momosi musi na moka mota bana munona kiwa ndamboki ndakalata yakewa na leweze kia mpaka musi na bedi ndaweto wakewa kana waiwa ndo akalaite wake bata na jomuno asiane jokyo echesha ya loko ese mulebi loko na kiwa moza mota ndamboki ndekala mwetu yake mbeye mwetu wa sister yake mbeye kele tubaka tina ndamboki tina na wese ndamboki ndenda nebina mwo zatena kiwa mubuko nebina mwo ko zatena kiwa mubuko na odakele tukauka sister yake no kesi kanekala na kiwa mubuko au kumtete kana kwete na kuoko ka moza mota madhi kele tukai ndamboki akoma agwire mora ndamboki akoma bio na ne mwezi ndo no koma yume ndo ne kwatile mundu ya mota enjaketine na akobeta no koma mota lakini ndale ja mota ndamboki na koma akaza kwa mwaka no wikenda no kweta mota no kweta mundu mukwete no kweta mundu sio mukwete yana anabwilete akaina maka akakwata mundu wa mota na akele mwetu ya sisi takenda kate na kele tukaka nini na akada anita okete command defense kale tuwe kaya inyai mamu ni chao na uwe na kiwa muvuko yu amwe ye yu kela ka no ndo usikira na yuai you sister mwetu uno isinde ndene we asiete mbe na mundu wa mota ndeza kungama ona solution ni yu akwata na iwa kwa na kiwa muvuko ona solution ni akikonze kinundo kizonozi yakwate yana koetina akikonze kana atongo akonze atai akiutole kekotini kinuzi kibine kana kele tuka kana ikoke kati wanda nikoke kati wanda ndambuki na nyai si mwetu ona no chao dai akitokitola keke kala kiongebe ukiundo kiuti nanga kana no kikaumisie aya nacho ndu betanga na ndu ndonga mnyamota na tamu kinakana zeno komie atula kiwa ekala bau itika kwa siwo beka hospitali ke bau ka private ka mukonzo kidali ro mukonzo dambukie bau bau aigara cho witi raki anati amabi kamuzioneza manabi kieneza na iro jao tike wake na atolilo tike wake na atolilo nijoke lake na atolilo aningi ndambuki komai anaotie maybe ekundo mwe wari ati mwetu anaponia ko anayewa mwana mukiyumba na jamwe makamode na baluka inda kidale isi nundu ba de kwa brasta kaona ndobe ya asta nono ndobe ya kamuti boy aruleka ko ipo bebe ko kamuti ka straight kageta kwa bwana sango
Bauskas private. Ko! Ngai! Chidukizi kameme, Adhiani FM, Adhiani FM. Wase wito binya wito, wase wito binya.